Ngiyabingelela abazalwane, ubaba umpostoli, abasifundisi bonke, omama abafundisi abazalwane bonke, ibandla lonke kaNkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi, ngicela ukuqala ngokuxolisa abazalwane. Enhlizweni yami bengithi anginabo ubufakazi, kodwa ihlezi phansi izobuhlungu, inhliziyo yami izobuhlungu engingakwazi ukubuchaza. uJesu Kristu inkosi, kuvuka ubuhlungu engabuzwa ngo-2020 ngisanda ukungena ekhaya lezwi. Into eyenzeka ngo-2020 ngisanda ukungena ekhaya lezwi, ngangazi ukuthi kwenzakalani. Ngase khona uJesu ngitshe ukuthi ngimamukele, ngitshe ukuthi ngingumzalwane, ngoba ngase ngishunyeziwe, izwi laNkulunkulu langihlula. Kodwa ubuhlungu engabuzwa sengingenile ekhaya lezwi, ubaba uMsibanda ngaleso sikhathi wawusathoma umfonela umthole ukhulume naye ngaleso sikhathi. Ngimfonele bazalwane, inhliziyo yami ebuhlungu, kanti ekhulume ngesihloko sokuvulwa kwezono ukuthi sivulwa kanjani. Ngimfonele ubaba uMsibanda ngimthole ukuthi sekufanele ngiqale ngivume izono. Wathi mayichazela ngithi ngiyazuma, kwacaca ukuthi angazi ukuthi ngiqalaphi ngigcinaphi. uJesu Kristu inkosi, ngiyabuzwa ubuhlungu ngizela ubaba uMsibanda ukuthi uzivuma uziqale ekuqaleni at the age of 4. Ngiyazwa ubuhlungu engingakaze ngibuzwe. Waphinde wanginika i-chance ukuthi ngizibhale phansi, ngoba ngangakaze ngizibhale ngingazi ukuthi zivunywa kanjani. Kodwa ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu nakulesi sikhathi. uJesu Kristu inkosi, ngiyambonga uNkulunkulu ngakwenza kimi. Ngangazi ukuthi uthanda kangaka, ngangingazi ukuthi uNkulunkulu uthanda kangaka. Ngangeke ngizibuze ngingedwa ngithi kodwa Nkosi yami, njengoba ngingcole kangaka, ngibubi kangaka, kwakungazi lini lona leli elihlanza izono zami, liphinde lihlanze nezinye izono zabanye abantu, kodwa amandla angapheli. Ubuhlungu engabuzwa abazalwane, kwangithatha usuku lonke ngikhala ngingazi ukuthi izono ngiqalaphi ukuzibhala. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu wangenzela ukwethembeka, namanje uNkulunkulu uyethembekile empilweni yami. Wangitshela ubaba uMsibanda wathi uqala ekuqaleni at the age of 4. uNkulunkulu wangikhumbuza abazalwane, ngihlezi phansi bengithi angizofuna ngikhunjuzwa leyo ndaba ukuthi kwenzekani. Ngiyambonga-ke bazalwane uNkulunkulu, ngizosho ukuthi nje uNkulunkulu muhle nakweyami impilo. Ngiyambonga kakhulu ukuthi engikhumbuzile ukuvunywa kwezono, ngangazi ukuthi kwenzakalani, kanti uNkulunkulu wazile ukuthi uyangidinga. Ngisentabeni yendlu kaJehova, ngiyabonela. Ngizosho lokho nje bazalwane, uNkulunkulu ngiyambonga. Engifake ekhaya lezwi, wangisusa ekhaya lezwi, wangiletha entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela. Indaba yami nje kwakungekuningi, kwakukuvunywa kwezono. Ngiyambonga-ke bazalwane uNkulunkulu ukuthi ngithe sengihambile ibanga elicishe libe lidanyana, ngithi ngiyakholwa, kanti ngihamba. Ngiyambonga bazalwane, ubufakazi bami kuyilokho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ngakwenza kimi, akagcinanga ngokungifaka ekhaya lezwi kwangishiya kanjalo, kodwa wathi sengifakile ekhaya lezwi waqhubeka nami kwaze kwamanje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyaxolisa kuba ngisazisho igama lami. Igama lami nginguDelisiwe wakwaNene, ekhaya kuseMpangeni. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.